Angithatha lethuba nginibingelele babukeli beBlack Life TV kule podcast yethu izimpande zama-Afrika la khona sifundisana siphinde sicijana ukuthi sikwazi ukuthi silekelelane ukuthi sibe nolwazi before ukuthi umuntu enze izinto. Namhlanje ngifuna ukukhuluma kabanzi ngezinto ekufanele uziqaphele noma uzinake before wenze lento ekuthiwa ukuphakamisa inhlanhla. Abanye ke bake bathi ukuthwala, ngiyalisaba lelo gama ngoba linama meaning amaningi, but ngicela ukukhuluma ngokuthi ukuphakamisa inhlanhla, ukuthi yini ekufanele uyiqaphele ekubaluleke kakhulu ukuthi uyazi before uyophakamisa inhlanhla, ngoba uma ungayazanga noma ungayenzanga leyo nto ingaku-affecta in a long run, ikufaka obishini olukhulu kunokuthi ikuphakamisa. Entweni umuntu makazalwa bafowethu, uzalwa umuntu efumbethe. Makafumbethe kunesibusiso, kune-destiny, kunekusasa, kunezipho uNkulunkulu asuke ekuphe zona oza nazo emhlabeni. Mawuza nazo emhlabeni usuke uza ngenhloso yokuthi kukhona into ozoyifulfilla emhlabeni. Ngalesikhathi uza emhlabeni kusuke kunezitha ezinzela sure ukuthi lento ifumbethe ayifezeki. Kusuke kunabantu abanye abagcotshwa usathane, abanye bagcotshwa amadimoni, abenzela sure ukuthi futhi nabo bazokwenza ukuthi uyenze lento ingafumbatheki. Mase kuba khona enye inkinga ebalekile ekufanele siyinake kakhulu, engifuna ukukhuluma ngayo, engenza ukuthi ngisho noma kuthiwa uzama inhlanhla kangakanani, uma ungazange wayilungisa lento ingaba isihlamvu empilweni yakho esingeke futhi silungiseke. Ile issue yomsamo. Umsamo uma ungazange wawuhlela, wajaha ukulanda into, ungazange wawuhlelela umsamo wakho ngendlela eright, leyo nto ingakufaka obishini elokuthi kungenze kuluze ifamily, kungenze kuluze izihlobo, kungenzeka lento oyilandile igcine ingakwazi ukulawuleka. Yini mhlambe ake ngiqale la ngichaze umsamo. Yini umsamo? Umsamo ngizokunika ama definition awu-3 or 4. Into yokuqala, umsamo indawo la kuhlangana khona izwe lakamoya lihlangana nelasenyameni. Whenever makuhlangana impilo yasenyameni nempilo yakamoya, noma ikuphi la kuhlangana khona lezo zinto, leyo ndawo leyo kuthiwa umsamo. Mese ke kuthi ke ngokwe culture yethu maZulu noma ma-Afrika, kuba khona indlu ekhaya la khona kuyi-storage semimoya, la khona umuntu uma efuna ukukhuluma namathonga akhe aya kuyo ephethe i-sacrifice ethile, ashise impepho, leyo mpepho leyo suke ishisa noma lelo ladi noma yipi lento asuke yenza. Leyo ndlu leyo uma econsulta kuyo amathonga akhe, leyo ndlu leyo siyibiza ngokuthi umsamo. Mase kuba khona i-definition yesithathu yomsamo. Umsamo wesithathu, umsamo wena uyi-altar, wena uyi-altare wena, ngoba kuwe kuhlangana impilo yakomoya ihlangane nasenyameni, ngoba kuwe kunamakhehla, kunezalukwazi zakomalume akho, zakobaba bakho eziphila kuwe. Lezi zalukwazi mayiphila kuwe yizona futhi ezikuboostayo, zisizwa uNkulunkulu ukuthi impilo yakhe iye phambili, ziphinde zikuguide. Manje ke umuntu ke makaphila emhlabeni, lento yomsamo, umsamo njengoba ngisho okunye engingakushongo, umsamo it's a place where ama-decision a-affecta impilo, iy'nqumo noma izigqibo ezi-affecta impilo ephilayo zenzeka khona. Umsamo it's a place la kubusiswa khona. Umsamo it's a place la kuqalekiswa khona. Umsamo indawo la khona abantu benikezwa khona amandla, baphinde futhi baphucwe khona amandla. One of izinto abelungu abenzela sure ukuthi bayasiphuca yona njengesizwe simnyama, benzela sure ukuthi basiphuca amandla omsamo, ngoba umuntu omnyama amandla akhe amaningi asekuthenini yena anake ispirituality sakhe. Noma ubani umuntu ongasinaki ispirituality sakhe, lowo muntu uyohlupheka aze afe, ngoba ukunganaki ispirituality sakho noma impilo yakhe yakomoya kungaphezulu kokuba uthakatho.
Kunabantu abangathakathwanga ngemithi, kunabantu abangathakathwanga ngezinto, kunabantu abathakathwe ngokuthi benziwe ignorant ukuthi bangakwazi ukunaka impilo yabo yakomoya. Abanye basebenza njengey'ndlovu kodwa mebedla badla njengey'ntuthane. Abanye ubusuku nemini abalali kodwa mothi uyabheka ama-results abo akayi indawo because impilo yakhe yakomoya iyinyumba, ayikwazi ukuthi izale izinto ezibonakalayo. Uyabona, akekho umuntu ongalali njengesitha sakho, akekho umuntu ongalali njengomuntu ongakufisela into enhle, akekho umuntu ongalali njengomuntu ofisa impilo yakho ivaleke. Kodwa njalo wena uma uzophila ungayinaki impilo yakho yakomoya, ugcina usenkingeni ukuthi uphushe izinto kodwa izinto zakho zingaphumeleli. Abantu-ke abaningi bake bafinyelele la khona umuntu ebona ukuthi uyazi ukuthi impilo yami mangithi ngiyayibheka, hayi mani ayihambi kahle impilo yami. Mangithi ngiyayibheka impilo yami ngiyasebenza but ibhizinisi engiliqalayo aliphumeleli, ngiyazama ukulobola kodwa akushadeki, ngiyazama ukuthi ngibe nemali kodwa njalo mengithi ngiba step 1 head kuba khona into futhi ingithathe ingibuyisele emuva. Ngiphila impilo yokungayi phambili, ngiphila impilo yokuba ne-delay, ngiphila impilo yokuba stuck, ngiphila impilo yokuthi ngithi ngisebenza kodwa njalo kuhlale khona izinto ezingangihambeli kahle. Lana-ke emathongeni khona izinto engifuna ukuyibalula ezingenza ukuthi umuntu ngisho kuthiwa uzamani yenhlanhla engasoze iyamsebenzela because lento akazange akwazi ukuthi ayilungise. Kuyiphutha bantu benkosi ukuthi uhambe uyofuna into yenhlanhla ungazange wayilungisa lento engifuna ukukhuluma ngayo, ngoba ungaye eMozambique uye eTanzania uye noma ikephi, uma ungazange wayilungisa lento engikhuluma ngayo, leyo nto iyoku-affecta, leyo nto iyokulimaza, leyo nto iyokwenza ukuthi ungathatha ngisho into ekuthiwa inamandla kodwa ifike ingakusebenzeli because awuzange wayilungisa lento ekuyiyona platform yokuthi inhlanhla noma isibusiso esivela kwabangasekho nesibusiso esivela kuNkulunkulu sikwazi ukusebenza empilweni yakho. Iphutha lokuqala abantu abalenzayo iphutha lokuthi uma benza izinto zabo zemisamo nemisebenzi bangahlambululi amathonga kulento ekuthiwa indlakubi. Kunamathonga ekuthiwa indlakubi uma ungazange wawahlambulula, lawo mathonga lawo aya-affecta izinto zakho zenhlanhla. Yini indlakubi? Ngizokhuluma mhlawumbe ngey'nto ey'mbili namhlanje, then kwi-episode elandelayo ngiphinde nginikhulumele ngezinto ezingavimba inhlanhla yokuthi ingabi nawo amandla phezu kwempilo yomuntu. Indlakubi ithonga abantu abafe bexabene beyizitha. Labantu basemndenini owodwa kodwa kunenkulumo engazange yakwazi ukuthola inhlambululo. Le nkulumo le meyingayitholanga inhlambululo, uma sebekwela amathonga, uma ubabiza ubaphakela esithebeni esisodwa, laba bantu mebefika abafiki bephethe isibusiso empilweni yakho, kodwa bafika bephethe into eyisiqalekiso. Uthola ukuthi noma kuthiwa khona into yenzayo ezama ukuthi uye phambili, lento yakho ayisizakali kahle. The reason ingasizakali yingoba kunalamathonga afe engazange ahlambululeke. Kuyinkinga webantu bakaNkulunkulu ukuyokwenza into yenhlanhla, ukuyokwenza into yegobongo, ukuyokwenza into yesiphakamiso ungazange walihlambulula ithonga lakho. Uma ithonga lakho ungalihlambululanga, noma kuthiwa yini ozama ukuyenza eyisiphakamiso, leyo nto leyo iyoku-affecta, ngoba abantu ekufanele ubabize bazokuphakamisa abantu abangazwani, abantu ekufanele bazoletha isibusiso, abantu abaxovene imimoya. Uyabona lento yendlakubi kudala nje thina sikhule kuthiwa umuntu akadli esitheni sakhe. Uma kukhona ingxabano ekhona, ngisho kuthiwa niyaphila, leyo ngxabano akufanele nidlelane ningakaze niyenze inhlambuluko. Kuyingozi webantu benkosi ukuba nento othi uyifuna emathongeni
ungazange wenza inhlambuluko. Ingakho namhlanje ngifuna ukuxwayisa umuntu ofisa ukuphakamisa noke wathi mina ngeke ngahamba mprofeti ngayophakamisa, ngike ngahamba ngayozama inhlanhla, kodwa mengifika ngiyitholile into yangisebenzela yasheshe yakhat offer, ngayithola into ngathi kufanele ingisize, kwasheshe kwaphela amandla. Hayi ngoba kuphela amandla, kufanele ulungise lento engiyishoyo indla kubi, ngoba uma ikhona emathongeni inhlanhla yakho ayisoze yabonakala. Wena isibusiso sikhona, wena inhlanhla ikhona, wena wezalo wembethe, wena unento oyiphethe enamandla, wena izinto zakho bezihamba kahle empilweni, kodwa kwaba khona la khona owona khona mawuthi ulungisa izinto zemsamo. Uma uyona lento ngalesikhathi uyona lento ifike yangaba namandla phezulu kwempilo yakho, ngoba njoba ngisho uma ungazange uyilungise lento yendla kubi wayihlambulula lento, leyo nto iyo-affect ekhaya, leyo nto iyoxova imishado ekhaya, leyo nto iyovala izinto ekhaya. Kubalulekile-ke ukuthi umuntu ophilayo ayilungise lento engiyishoyo, kube khona inhlambuluko ayenzayo ngezinto zethonga. Number 2, into ebalulekile ilento yokugeza umdliwa. Umdliwa kusuke kuwukuthi umuntu uma ekuthakatha uthatha ithonga ekungalona lasekhaya, alithathe leli thonga leli azolibeka lizoba yinto ekugadayo. Kahle kahle uthatha into enjengespoke abese ngibathisa yona. Mawuthi uyahamba uyofuna usizo, mawuthi uyahamba uyofuna into yenhlanhla, lento yonke into enhle ekufanele iyithathe iyayithathise la ibelonga khona. Kunabantu abake bahamba umuntu ekuthiwa uyasiza, kunabantu abake bahambe indawo ekuthiwa inempumelelo, kunabantu abake bahambe la kuthiwa kuphumelela khona, kodwa mebefika bona izinto zabo zingalungi, because umudliwa udla yonke into eyisibusiso ekufanele ize empilweni yakho. Balekile-ke ukuthi okwesibili lento uyilungise, ngoba uma ungayilungisanga noma kuthiwa uthola umuthi onamandla kanjani, leyo nto ayisoze yakulungela. Ingakho-ke ngithi mina kubalekile ukuthi njoba sisokuqaleni konyaka uba ungithinte uma ubona ukuthi izinto zakho azihambi kahle, before nje uze sikhulume iy'ndaba zokuthi ufuna isigubhu, ufuna uthwalo, ufuna indlondlo, ufunani, singakhulumi nje into ey'julile. Ake sifike sizokuhlambulula, ake sijule siye emathongeni akho siyobheka ukuthi konakalaphi. Ake sibheke la mathonga lawa avedana axova izinto mayafikile uwamemile. Amanye mhlawumbe ayephatha imibi yokuthakatha akazange ahlambululwe, amanye afa echitha igazi angahlambululwa. Njalo wena into zakho ziya-affecteka, njalo into zakho zibophene. Uyabona uma ubona into yakho isivaleke lokho okuxakile, ngicela ungithinte mfowethu ngikulungisele lento. Nalento uma ubona ukuthi kunomdliwa ohamba nayo, kunento ohamba nayo, idla ngisho imali lento ekhaya, idla ngisho impumelelo, idla ngisho amathuba, ngithinte ngikwenzele ibhavu, ngikujulele, sikulungisele lento yakho yomsamo, ngikutshela ukuthi lento yonakalephi, ngikutshele nokuthi singayilungisa kanjani. Akuyona nanenani eliphezulu nje ukuyilungisa lento. Uma sizoyilungisa sike sifune 7,500 siyilungise lento, uhlala 2 days ufike la ekhaya sikulungisele uhlale izinsuku ezimbili. Ngiyacela mina ungafuni ukuthatha into serious usahlulwa yilezi zinto ekade ngiyibala. Ngisazoye ngikubalele ezinye kwi-episode elandelayo. uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga. Is the Black Life TV.